Swastiastu. Swastiastu. Adi suwung. Lewat mencelap kali ya. Swastiastu. Swastiastu. Hah? Nih ya. Swastiastu. Ngiring. Harus angga Swastiastu. Mai. Mai. Agak bareng-bareng. Mai. Agak bareng-bareng. Acaranya kau mulai sih. Boleh. Lah tunggul. Sila sediakan lah. Memendi. Ada. Cut. Niki sepetan. Niki konsumsinya sepetan. Setengah. Nih urusan. Satu. Om Swastiastu. Nggih semeton. Niki manten sane ra ring mangkin. Layu lan seti kono teko bli. Hiji jak duit tuh dikali jani kan yang teke. Ulas nih. Swastiastu. Ayo. Aduh, gini nih. Asal aku betulan. Nah, aduh. Berame asih no mau kayaknya nih. Oh my god. Mari masuk. Nah, dari darahnya Mbak. Nah, makanya Mbak. Om Swastiastu semeton. Ampura niki terlambat. Mimi ratu. Man kudiang. Yang sing japat, jak telu. Yang sing jak telu, jak dua. Kini dan generasi muda ini. Beli. Nawak sing jalannya macet. Sing idahang raga becat-becat ngamba motor. Keselamatan dan yang utama. Aja beli. Naraga tuh harus ngeseh. Betul. Milih outfit. Betul. Emang belinya gitu. Truni ini tuh bodoh. Kan sing. Yang beli cara rajinnya tuh kekebanjang. Wah patuan masih. Son ngerumo. Kuat gati ngerumo. Mai benegak pengenggal deh mulai. Kayak gitu jangan. Nah. Ini liuk deh. Nggih, santukan ngalahi sampun lintang niki acara sangkepan truni STT Kecubung jagi pacang titiang mulai. Nanging sadurung titiang antur matur lungrayang titiang dumun ngaturang pangastungkare. Melarapan antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Santukan tahun sake sampun apa iraga seketruni pasti ke lakar ngayo gogoh. Sane lakar beli bagan dine nih makin di mandana teknis pembuatannya baju seragam dan konsumsi. Makin titiang keserahang ring anggota seketruni inggih galah titiang serahang ring seketruni. Ampura beli. Nggih. Yang usul tiangnya kan seketruni wenten jinakas. Ini kemanten lagi nyoba kok. Yang terus pes kasih ke nangun kan raga sing setuju beli pes kasih kan telah ada. Ampura semeton yening titiang ngerere sumbangan saking semeton toko-tokolan LPD. Nah, itu dia setuju sama nulis sumbangan. Man kuang bede mare kas truni ini angon ngetugi. Nah, ini makejang dua ngusulane lanjani bareng-bareng mengalih sumbangan pangenah kompak lan adung. Nih, ada dua nih lo betit yang lo bisa ewer. Ampura beli. Ya nanek sing teke ngayo gogo tuh kena dosa anu. Nanging yen misi dosa apa sing berlebihan semeton. Ajaan Mas yo. Ya kapah-kapah ngena di banyak, sing elah kita mesaut. Pedalem lah di paling rajin. Nah, yang begitu kan terserah turunan-turunan. Yani
Ini malas teke ke Banjar, banyak rajin teke ke Banjar. Nah jangan berdosa 20.000 den. Pangena adung. Setuju sing. Setuju. Nah, yani kan bareng-bareng ya gogo memedinya. Yani tiang karena mang tugas seketrune-trune tugas ngali dana Haris lan Dayu, fragmentari lan gamelan, anggalan Debi, tugas ngali seragam, safety, lan tugas ngali konsumsi, ya Gun. Gun tugas apa man? Mara tuh nih ngomong ange. Gelahnya man tugas konsumsi, Mara tau ange dok masa. Man Debi tugas apa man? Yang tugas fragmentari lan gamelan man. Nah. Nah, tugas apa man? Penting raga saling bantu dan kompak. Ini sadurung sangkepang tiang tutup, benten pitaken. Dan Lingang nggih, ring tugas masing-masing. Yang nuna sering ngarap ogoh-ogoh. Terwenten, turun-turunannya mabuk-mabukan. Apa itu sing dani wujud, jak Banjar lenan. Santukan, sampun samian, kacucunin, makin sangkepan jagi tutup untuk para mesanti. Om Santi Santi. Santi Om Santi Santi Om. Terus